Kaya kiti masan wet. Kel, arbit, pues sudah penai kel, sudah ay. Lalu kong, patakwa ito nuya men kalangan pen maraminan lang. Ukoro sa panrong, sudah lebih bilu wasara mimiye. Mela liral masakin te, pagmang kiti paral kan. O kasamo yung komunanaral maur. Renkak rong patakwet, tikikla. Tuwada seri, renkak lukurwang komu. O kasamo yung komunanaral maur. Kalangan kiyong komu. Anso koros komu magin mawang kit numarang kaunsong komu Jesus Christ. Amen. Orla penatail iren patak en rangwa damasani sansal penatail limpok on court. Sansal pen atail limpok on court. Atail ren watawat pangkosan ng bukan Mark, tapukan Marcus. Iralaw tayo sa kriyaw. Iratutukriya sa kwalu olel silisek. Mark ay sa kriyaw riya sa kwalu olel silisek kamasani. Son kawewen koso nito men yang mimi wasaw. Rong masan pukat. Ayap malamalawang kila. Lokayan pumpay, lokayan kaway umbet. Malamalawang kila. Sa mamiyemen nan wasat. May pangwewe kita akot malamalawang kila. Apunukan nan pukan wayo tane. Perceived, klang, kasawiyatar me, kauno, tene malmalawang kila melel pungen sapulaman Jesus pasapengko, kasawiyatar tuan pungen pasapeng me kauno katin wiya, ap yeme koyang impen Jesus po itak mekot patuwanong, maing menia kosonet me kayo kasempal ren kosonet koros. Area wrong tuan Christ sapeng pinuo prong-rongero tiartar me sapulmen kau na pasamangkan mainenen pung o melel nari makarta kay kitoren kau no poen kalalapak re megot ime kayo menwewe kima menia kosonet me kayo kasempal ren kosonet kan koros kosonetin kota kan re tuaw ko saya me Jesus remasani yang I kosonet makayo kasempal ren kosonet akan ye rong kowe Israel kau no atal kot ye I mekaun metemen eri ke utan pan pakong kau no amal kot nan kapetom unsek tenan mongyong aso koros tebang watak kan bombay makinta nan kapetom wawakinta nan mongyong unsek ngano unsek om lamalam koros unsek o om kel unsek. Yai tuan makau nak ketin sapangki. Manakap menet me. Men wewe ki men ya kosonet makayo lap. Makayo kasempal nan. Kosonetin kota kan. Ada ai me Christ ketin masa niong me. Tanda rabakin pokongki kot nan kapital tenan mongyong unsek. O kata ko nong rail tre, sapol me solo yung chorus ng pidel kita rawat, ituan magtayang bilbuya. Bakong kikot, mong yung tayo lungsek, ngano munsek, lamalam munsek, chorus, lamalam chorus unsek o kel, unsek. Song payawet anana yung kukulang kot, mamelal mautang katay bakong kot. Lang ewe kin miye, ray kosonet, ray constitution. Kosonet lap. Anan constitution in non-wayne court, and ang kosonet in non-wayne court, ye makayo labasang kosonet koros bakong court. Kita sotagak. Kita ilanin tama kita sa ulang kaya kita lap soto bakong court. Utang kita pan pakapag court sang nan mong yung tayo lungsek, ang ngeni tayo lungsek, nan lamalam lungsek o nanatay kel lungsek. Pagkita lang kasalo yung quote mo, melel, kita pakongi, niya tayo iya sapul mekay. Erimeng kita lang klasong, payawet, kayo tananan mong yung. Kita lang na kita lang wewe ki menan puksaro masan yung tile. Menang puksaro masan yung tile me, kisen, nan paluaran armas, me kayo mersuwet mong yung.
tiran pit puksaro masa ni yung trial ang bukan Jeremiah irlaw tayo sa kisiguro tuaw masa ni is makak wewe ki out ben mong yung enaramas. So ta megot metuwe ta tiran pit de tiran likam de tiran marsuet o sota kamau pe kak tiarekta. Na pagdalang kak pakong ki kot atal mong yung unsek au dang talanana kot ang kosan lolatail. Makot sa kosan lolatail sota limbakan koteu dai ka kopralangi. Pagita po kita kilanger. Kita kilanger nan atay bukan watawat nan Jeremiah isek sutuaw me mong yung makayo morsuwet o tren likam. Karta makot sa pang kosan lolatail ak dalang ka kopralang limpakwat sa pang ka poita bang bagayo. Pagita sa is makot. Ima karta katalanana katalin. Mo itong kotang katlong lolatail kasi mo yung ina natal maur when kak kosan la natal mong yung pagkatalang kak pakongi atal mong yung en kak turan limpok pag limpok kokosan lolatail mawo ko me kot ka tekini limpok ata kot yei me limpok yan sa magtay ko sa yako try ko siya limbok. Koti limbok. Ari makarta katalanane limbok en kot en milolatail pagtailan kak kobralangi atay limbok. Pagtailan kak pakopagai. Wa melal makataiban pakopag kot akta siya kakuya tibongi pagtay pakopagai. Imakarta kitay saulangang talane wewegi. Me solar atail ong pen kitail pag kinyansa mo kitail kotoro mo itong kot na natay more, kasamo yung ina natay more, pagkamang kiti patay ka no, pag yung katlong na natay more, solar atay pung peng kitay. Sapo naman kot, planong kitay, kupuran kot, vanu-danut, kinpoy-poy ta, retay. Kitay sa Japan, menwaya tipong kot, pag kita makareta, limpok ang kot mabang kareta. Kital mimita nan waran utuk, nan war met tip memor lole. Ran puksaro masa niyong time magtaypaan. Unsekla. May yan sa magtaypaan. Pewet year tip. Ay yan sa magtaypaan kakitailan. Ken tuan unsakin supplement coat limpok redalan. Yan sa magtay mimita nan pun sambawat nan sambawat. Memor nan waran utuk wet. Tip anso koros. En san salong kitail maabang ko to yung mga niyang kitail. Emang ketailan wiyata tipo ki limpako en sorala. Limpako en koto en sorala. Mire tail. Ertang me ketailan nana wiya. Ituan bukan nang bukan pisalem te melaka kasala yung tail. Ituan nang markitepi to ako siya nan melaka kaira laut. Isak apuke isak tuwa wi rasutu ke sakeu emasani. Ikin kolokol sapol mo muy kosondet nan mong yung ipo ienter wiya tipong komoy. Ituan namar ki tebit kosoya me ekin kanekititi sapol men kot koson netakan nanamong yung po enter kinuya tipong kot ime kitalanane riyatu na drivang kanekit masinin kot te koson netin kot nanatal mong yung kan driver nanane kinuwa to kong tail masinin kot kitalanane kanekit masinin kot lolotail pagdalen weweki kupuran kotong kital po niyaso magkital pangkin song pangkin lel kital magkital kin menguya tip akatai siya ka kuya ta tip kital wo kita masanin kot masanin yung kital o kital pa ko kot imakarta kital so paisang maurin mas o so lang kot limpa kot chalana na uya ka kerta lole anso koros limpa kong kot mas mon me koros po ye ime kosondet en kot ko saya i kosondet magayo lap nan wayan kot. Pakong kot. Mas. Kot mas. Katay sa kak pakong medyo kan makatay sa pakong kot. Kita bang kinayagita ta limbok. Hey. Puksaron masa niyong child me. Pilirail me bilgin uya tibukan bikin pakong. Pilirail me bilgin uya tibukan. Songon limbok tamat. Malimbokon kot so tayang. Ilimbok makayaw pung. Limbok makot yang. Ada kitailan pakong kikot mong yung kitailun sek nito na rai wata kasali yung kitail
kanegit mazenin kot kosonitin kot kan natal mongyong pukdalin tamtaman mazenin kot kosonitin kot ong ketakan pukdalin teka kuya tibongi niya so mukdai bangkin len nang kosong kan akdai tamtaman supplement kot kosonitong ketail ketalan anak dalam pokong kia tal mongyong unso ko mamelal maketail pokong kot ki mongyong tal unsek akdai situ bang ya tibongi pagani yang so mukdai ya tib aktaile sa magdai kansin suti lakot. Pagkate ni kupre ong ktal. Keryaw. Tanak damay pakong kikot. Ngena tail unsek. Ngen. Paling ngena tail. Minang san salong ktal. Paling ngenin kitail ye imegen gauta kiyang kot. Paling ngenin naramas megen lokaya yang kot. Katem baluwara de bilnan soul. Paling ngen. Ima karta katalan na kitailen. Kasamo Christ ang nanay talmod, o pilew ipsapal, pilew ibukiting ngene sarawi. Pagkatailan kak, bakong kikot, ngene tayo lunsek. Paling ngenen kitail making kauta kiyang kot, yay, pagsaron masan niyong kitail ng bukan Rome, walu isa kuno, mengenin kot kasi liyong kitail ngeni naramas magtawila sa pulmen kot. Ngenen kot, niyaso magtay kasamo yung kot na natay more, pagkamang kiti patal ka no, luka yung ina na tal more, ngenes sarawi, katlong elalo tal. Pangintang ni naramas me melaw, o pataki yung ug, kawila sa riyan ko, amen. Ikarpan na talan na nagtalim pilew, ipsapalki, ngenen kot. Pagkatalin kak, wewe ki kupuran kot, anso koros. Paling ngene talong siya kan kak, kokolang kot, anso koros. Magalang, buksaron man sa nime, koros me bangkaw taki ang kot, ramangkaw tangki, ngen o melel. Ako tayo, suraka kaw tangki ngen, mangeni tail, ngeni narmas me melaw, sa akin to pilew, ibuti sapal. Yung karta, koros, anane rin pilew, ibuti sapal. Yato na tayo ibuti sapal, pagkumangkit ipatal kan rin kot, kasamo yung ina na tayo more, luka yung ina na tayo more, ansa wote, kita wala sa riyan kot, kayo, buksaron man sa niyong tayo. Ang bukan Rome waluwe sa kuno. Mengenin kot, katika lasang aramas, niyanso me aramas wiyata tip na matwel and Eden. Kot aramas laka keupen po tip, ime kot katin kopre kito sapul me yeroso, pagdalang pileu kak kiti ibu sapal ki ngene sarau pagdalang kak portong ren kot. Repo ngene tile kat en kak pakong ki kot runsiak paling ngene tile, au tano ni melel mon me koros ega nane mo itong paling ngene tile en pileu ibuti sapal. Imendagi sapal pileu ibuti ibugiti ta ibugiti ngenen kot ngen sarawi en kot. Nan atay bukan watawat Leviticus relaw tresa kuno nan puk sarawi Leviticus resa kuno rejugeu duang kau na katin masani kau no katin masani kumail ter wiyayang kumail momen kot likamakan te tiki nanikan te sansal takay te takay te takay sugu tapo kumailen pongi ngay kauno amail kot filmina ne uremen tapo ngay kot luwaka kaman kot luwaka weweki esoto mau ki kitailen porti sang te kau te kian te pokataw kot me toror me pan milanan pungan kitail o kot maikin kitailen watak puk sarawunang katete kap anso koros kitaken watak tuan kota akan masa ni kumail so ne kamal kay pan tukekan ton tolakan wasak koros me kumail kamal tama ko siya kamalin palingen spiritual idolatry me puksaro sa ng kasalian ta Syrian Israel anso koros rawi kamal long kot ki palingen Israel po ki Israel kolak kawatan ni Israel kisi naitel kan te songkan me ben Israel par kita peral kan sote libil oray ko la pongi tiki nani pukat kamali palingen Israel niyan so me kital pukata mekot nan pungan kitalo kot kital kamali yer palingen Israel kat on kot imu karta puksaro masani kita suka pongi kot riamen po amen kitay pan pakong amen kitay pan kailonggi bauta melal me kitay solang kay po palingen Israel kak limpakong kot unsek palingan Israel unsek
sota megot bang katropi nang bungan kitailo kot. Kaya tekin pilkising sansal me kapukata mo perpertisang kan me pan intama tanaka kauta kaya ngatar animal megot na natal more so lebil. Tame bang kalwati paling ni try Trekak talan ko to sarawi ak talan muta so boy kisini megot yo men kailangan television. Megot yo men rong men kilikilang. Mekoto nang pungan ngayo kot en sansal me palingan ni child limpakan palingan ni child long kot katakan ituan me kot kadin kubur ke mayor megot magdai pungatanan pungan child kot pagdai lang kak pakong ki kot ngani child unsek ayay kot kele magdai pananan ni child lang kak pokata na child more sotro kot me ban ditere oi kot luwaka kamen buksaron masan yung child luwaka ka isme luwangkin child niya tayo wiyayar sapol mega yak dalam pilpok-pok kata meokot nan pungan kecai loi. Luwakak, sumaw ki, ikalep. Ari, palingan ni tayo lanan kukulang kot o kukulang ikalep. Patay limpakong ini palingen en kak unsek ituan tame kupuran kot. Ong kecai. Pilew memang kecai lang kesilu. Tene. Am lama-lam koros unsek. Lang enta lama-lama koros ambil pakiyap unsek. Atay lama-lam unsek en kukulang kot. Magutaan kecil. Men kasalayang kot magkecil. Baka hi. En sansalong kecil menan lama-lam nan mata-mata iwas sa maun kintep. Okay? Maun kintep nanatay lama-lam. Kecil kailangan tayo mewoto, mekoto te ismo o kita cepta norok eta o kita cepta metawe o kita cepta metawe aso tama kita bangka kalian wia tipo. Ima kata matang kata kamela dan iwa sama kita matang kata kamela nan atail mata lama-lama mesuetkan. Kita pen metawe tama kita sama kata yang kupuran kodong trail. Niya tayo wiyara man sa kayo, mamor, nan utukuwet. Terin tama siya lama-lama si wet pangkin leluk. Kita sa akin ito unsakla. Naman kita miya tayo kasi lama-lama si wet kan. Lama-lama tibo kan. Song kan makatang kupuron kotong. Kita lang matang irisasang nan mata-mataw. Irisasang po niyan sumapan. Kotila o nan mong yung opurtasang. Kita lisiyan kitar. Tip o niyan tibo ibu dier tama watong child mela buksaron masan yung child metawa tata kamela ansyo chorus o te metawa iri sasang poniyan sa mga tabang moitong mata sueton poita retail ak child na chigi dier tip o poinen tip mela buksaron masan yung child katakin mela ang paluar mela ang palingen yai mela me koros bang katurur lasang kot. Imelan palingenom. Yai mapuksaron masan yung time. Mela karyaw. Erikta sutana ne maidong nan ebisus wano saksu masan yung trial. Malbil ala lisaropin komor o ketlasan ngayon saraw yai masan in koto kay. Lisaropin komor. Tamil lisaropkin parela mong. Kailangan sonben rom kan aray helmet merekin kiyang kupurtian de mangorail kan karape po entore mangorail kau niyan sa marabang ko lamawin. Bakit ko pertong child ni mauren palingen yay atal disoropen komorye masanin kot. Autekila na natal lamalam nan mga child na natal maliel masanin kot en katirela. Po enwiya parapen to toropen na natal lamalam. Piplikate kinito med akay son kalog likamakan panleluk. Panlelito rem. Patagi yung sa kon patag. Maka-aute kilanan mo. Makasuta aute kila. Masanin kot. Nan malielen. Nan lamalam. Masota makaese. Kasese. Sa kon patag likang pangkoto ko. Perkaklang orong. Pagkita. Pagi sota lisorop.
Kasi ito pere, mali lumayan. Dari kecalanan, tahu kila lisoroben komor. Ta lisorob kita lisoroben komor, te tahu kila masanin kot, po enuya toroben atail lamalam. Okay? Nam pilibay payo walu ako sa iya. Eri, yet imulan, hey kosoy, riyay ko. Kumaile naute kita nan kapeto mail, tenan mong yung umail kan, song mau kan, mekaping pemie, song kan me melel, mekasampal, me pung, me makalekal, me kaselel, oh wow, dari i me kitailen mete we. I me en katire, nana chay matamatau, pag en presang kitail, matamatau suwete kan me bangang kotong kitail wiya mete we, tame pung, tame kaselel, tame mau, mete we, masan in God. Ye i me kitail bangkakan pil tantoregi, ana chay lamalam. Pagkitalanane kasali ang kot, may utang may lagi tayo pagpagkahiya, rin tayo laman-laman siya, kanane ko lang kot. Mete we. Tako puran kot ang kitail. Akitay man na sesang iya ko puran kot, makitay siya rin nauteki ilan na tayo laman-laman masanin kot. Yung makarata naman naman saulangan ko po ko, and watak masanin kot. Terin taran sa rawito, teniyarekan, teniyasilikan, may ibang kolong ay rong masanin kot. Straightar. Nan ran isu nan wige upon. Ran wat niya tayo pampituilasan na nim sarawi. Niya sa mga tayo kakailasan na wani-wanim sarawi, setan pantap tatang tayo. Parta sa tayo tar, pampakaw nan wige tayo out kimasinin ko. Pag setan mo yung kilikilang kitail, pilipilan tama pang kaluwikin kitail tinan, ran isu nan wige upon. Song-song and kilikilang. Tama bang kagang katuwing kitail di karta. Atail, anane kitail naute kila na tail lama-lama na tayo muali kan masanin kot. En katire, en ututa kaya isang lolotail. When sota and seta na witing suwate when kakalawing kitail ti. Atay matmataw kasambal. Pwede kimi ko siya ning kapan. Iwa sa me maun kintep. Agintep tanan tayo matmataw. O biliwa sa mga tayo mananana kamela matango. Kame kila tamo tayo watak na pilipay payo walu. Metawe tame maukan. Tame miya kaping ipayakan. Metawe tame melelkan. Okay? Kus siya masanin God. Pagkataling kak toroy kaya tayo matamataw. Pag matamataw suweten teka po itare tayo. Nan susuwaw walu ako siya. Kanayang pagpugan koson nito paangkin watawat ni anso Anson kautang koros. Kapankin sugu-suguligi. Ninrano nibong. O kanayang song koros may engineer lole. Ere kay apan. Papoy-poy lao poita. Yung kita lang purlanan wasamenta. Kapan sugu-suguligi. Nampukan wayo ko siya sugu-suguligi. Ada nampukan pumbayo ko siya. Kapankin wata-wata ko. Uya sugu-suguligi. Nampukan wayo ko siya. Meditate o sugu-sugul kaya sa rutan tuwenete. Wagi meditate, wagi kital mo tak talap metawe. Meditation. Tay metawe masinin ko. Kawatak, kokotorong patak, mamiyamekot makasunon wewegi, kainjungeti, kapurala nimamo, kawatak rew o kawiya metawe. Meditate. Tame masino kasi yawewen tame masino. Ituan kupuran ko tong time san salong Thailand bukan sesuai relaut walu meditate on the word metawe masanin ko mamelal makitay ba ang kina uya meditate metawe masanin ko kami layo bangen saraw bang kamaranigin kitay ta tama kitay situwe giyo pag i-experience year met i-kener met niya sa may uyala tapin so lang men tama igin watang kan ngigin peitang ki tama uyagi songat tama ko sa yagi songat ari niya iptola uya wata ko kin metawe tama masano ko siya, pain coat kasalayang iya karapan, yet dari. Pain ngay, pain, esang rin coat, sang niya wat-wat kamasan. Pwede imaki metawe, imaki meditate. Ngayon lang, tayo kalabrong kante, so dili biblis on man making kang tipukan. Raban kang tipu iraluya kasiker, o iraluya kamu takan ray mga gaw. Tuwa ang trial niya tayo watak masinin ko tayo komuter niya sa mga meditate. Okay?
Kakilang mano, uya kasi garap, uya umakmagit. Uya umakmagit, uya komute, pada mga may kangalakaw. Tuwa tayo kacay lang masaning ko, tayo na komute, tama kacay watak, sang niya tayo pangkin, metawe, to meditate on the word. Okay? O kapayo yung kel. Kel. Tayo pambil pa kong kikot at tayo, kel, unsek. Kiyang kot niya tayo tatawag. Kasalyong magkata'n pakongi, niya tayo paan, koperlang niya tayo kel, unsek. Kupure, tatawagan na away mas, munsong koros. Tayo yung koperlang niya tayo kel, unsek. Koperlangi. Nang kolose iralaut silu, ririsek silu, ko saya. So, televibil, song tama kumail kin huya, kumail lalan neng. Kumail lalan. Ong, tuwa tayo makumail huya tatawa ko ang kauno, ap kaite no aramas. Kumailen tama-taman makauno pan katin katingi kumail lampaan ale tama katin neki-neki-tong sapole me aramasakan po Christ ye ikaon melel makumailkin baba. Hari kobralangi atal kel hunsek ni atal babai yaramen men sairan gawi atal puko kanong kod. Kita lana kita kopre yung ipo kinang puksaron masin yung tail nang bukan kolose. Mautan abang kating iktal bagi Christ magdai wiya baba. Talen ter men muya tal bukan muya ni seiren. Atal kelun sa kanya yang arida ko puran ko tong tal melal mepit. Sabol metodok malalay masono wawo ngaramas koros na samba wato ngaramas rey. Ika kaliklap Great Commission meminan puksaraw meter. Niya tayo wiya pukawat. Niya tayo wiya sabol men ko to kay. Niya tayo wiya saulang kay. Kita ilan wiya puko totok ang kauno niya tayo yang kalong ko yang masen tapi wiya sabol mo puko tayo wiya ki atal kelunsek wiya teman-teman kita wiya yung kota menebang kating kita leuran katang tayo wiya yang aramas ulang songon contoh tayo bang kararas ki contoh ko tayo likikan manan government tayo asama kauno sa tumiye Airal mut kosoy metakan. Kosoy yan sa mereklamo oleng kauno iral purtar lika mo sili umon katerop sili. Niya tayo wiya saulanggay kitalanana kitailen. Wiya tayo pukoto to akong koto wiya kya tayo kel unsek. Pag yan sa koros kauno mamasin di po tayo. Muangi kitailer. Mong yung inarama sa kot kim kilang. Kati kinatapan lika mun purtar to akong sili. Teman-teman. Talanan song payo talang ko prolangkot. Mong yung unsek, ngayon unsek, lama-lama unsek, o kel unsek. Ari, atal pa ko ang koto tan pa unsek. May pansansal ni song payo wot. Mapagkakatalang katsta.